Tak kispangot kit khot je kiseng balang na po gerum Garo Hills. At kumjuru ni kipai ba na kinong song ki bahap po kaput beka mekhlia bat ka Assam. Kilon ki shelong haka arpu atarik unailar arajar arpuar. Man pelong ye kaji yakhi. Khmat jo mot kyang dong ba man persya ye kaji yete kular jong ka sorkan mekhlia bat ka Assam. Nakam ta kaji ngapin put akabenta ka banengkong. Yakhi la karshan ru de kiseng balang na po khasi Janta Hills. Hapo kalama jong jak bom. Kibla shimatalang bat kipai ba na po Garo Hills menyong yakhi hagani ka jaka. Laban kedohang ni baka sorkan mekhlia bat Assam baka benta ka banengkong. Kila soy ye ke MOU na kamenta banyak put akaba ladon ki jaka na po mekhlia ki balale po Assam. Ya kali lele ru wara preng kejeng persya je ki babun kisang balang bat kumjuru kejeng persya je ki pai ba no snong ki badon haki snong kaput jaka mekhlia bat Assam ki bahap ban no po Assam. Haka juga poru hnen ngasing ublai na kalyang jong kon ra sangma bat uhimenta biswas sarma kila shong ye ke jalang da ban snang ye ke jeng peliput haka benta ka baar haba kila thmuru ban bu biang ye ke regional committee ki ban pej ban dikmi ane ban jingo ye ni ke jaka nam ta ka jeng peliput haka benta ka baar ka bakan thop ya ka langpi ka block 1 block 2 bat ki de ki jaka.